Galatia sehlobo sesithathu sawufuza khona verse 1 ngevesini yesithathu noma lesine. Ngabonga Jesu siyaqhubeka bazona sibuka indzaba yethu ukuthi njengoba uKristu asikhululile sihlala kanjani singabakhululekile. Ngabonga Jesu how to maintain your deliverance in Christ. Ukuthi Jesu nasakhululile udigcina kanjani kule ukhululeko ukulokhulekile ngoba Jesu yasho ukuthi nawe nje ngidimana ukuphula umuntu leyiphumela hambe lethi indzaweni thinte bese seniyakhumbula ukuthi kunendlu yami lebangahlala kuyo bese lamadimona ukuthi amema nalabanye asebuyise ngifuna kuyohlula lendlu yami lebangahlala kuyo. Ibhayibheli lithi nakabuyela simo salowo muntu babemkhangela singasibi kakhulu. Ngakho Jesu kuna sekhaleni asenjakhanza ukuthi lendlu lenguwe ihlobile kodwa ayinalutho. Ngiko ke nasosinzisiwe ufuna ukuthi sibuke ukuthi leli khona egameni kaJesu ligcina kanjani lona lingelikhululekile. Ngoba nawe wasinziswa nje wathi Jesu waphesha imimoya thinte la empilweni yakho ayisabule imimoya ukuthi la behlala khona sehlala leyinkosi. Ayisabule yena ngoba usemandleni sesikhathi kwendlula lapho zolothandaza kwendlula lapho ngesokweni kwendlula lapho fuza livi ngoba ifuna ukuthi ithole isikhathi sekuyela eniyaziyabuyela simo sakho sikasikakhulu yebo izokhuluma khona bese lokuso yahlula kuba ikhulu okuzokulo yaphaza khona ngoba sathana umeka sure ukuthi uyelisisa. Ngakho Jesu ngakho Kristu so umntwana ukuthi likhona sisola silathi ukuthi lenkululeko Kristu asasipeyona sigcina kanjani. Ngakho Jesu singabakhulekile so kulendlu empheleleke sikhulume ngehlobo temkululeko egameni kaJesu ukuthi sikhuleka kanjani egameni kaJesu safika lapho nasigcina khona ngendzaba yokuthi uthi Pawula ngathi namfika eKorinte angisanzanga abantu letinye kodwa ngafisa kunye phela ngafuna abathi Kristu naye imati abetheke sasho sathi kunanenkululeko lapho yakho lelethwa kwathi Kristu umati enjani abetheke ngiko lokugcina ukukhulule kunamalanga lesisuke sethi nemithi wemadada sebahlulile kunamalanga bathi ukuthi lwathi belungana kodwa manje lo lwathi selungene kakhulu sebebathitha nabantu so kubika yini kana sifuza uzuphephe kufuna ukuthi utimisele uthi yebo ngawathi lo yebo ngawathi naloba yebo ngawathi naloba kodwa mina sosodwa mina le mufunako kuma antichrist ngimandla bethe oh my God sebe usita nalonse ndikhathe udidela ngoba bantu sebathi titho letinye nawusilomunye uhlangana naye ukutshela balomnyeni Yesu sibawathi ukuthi nakonke umhlangano webekani khaze khona sendidekile lapha sentweni sihloko sengase didekile nalo sefika bathi ngiyini ngabo Jesu amen ukuthi yawe namhlangano uphela anginanginga nabo kakhulu ngeke abamjonga kodwa ngidele ngingakhulu nabo lekumjonga ngabo wathi Kristu nemali enjalo abase ukuthi akusimgcoka mhlawumbe bathi ngathi usiyawebeka lapho nomhlaba kodwa phela umntwana ngobina wathi Kristu ngoba iBhayibheli lithi uthi Jesu uthi lo ntakwabe nakangithi na so mina ufuna kwathi uJesu yona noma ngabe basolo Jesu uyaphetha yena usizulu bekuphi izulu besenkulu ngabe phansi la khona ufuna bakho so ngayithatha nalethi ngoba kunethi inkulumo letingxoxo nje lokasinathi khanza abantu bawebhana ngato wena uyathi lokho ufike nje lokho na kude lengakusho ukukhuluma le topic yenu egameni kaJesu noma ingaba interesting kodwa nje ayisingcola kimi yona ngayiva ukuthi interest ibonakala ngathi yachaza kodwa nje ngixolele ngayo sisi yena njani manje xolele ngayo mina nginamazela kakhulu ngiva Kristu futhi ngizwe
Kristu simata bese manje ngoba simata kanjani sibuka lokuthi kusho umzimba okulethana kwakhe ngithondini lesiphambano sakhe Kristu lokuselele tona nakabona Jesu uzuzo yini lesinayo ngenxa yoKristu awangene esiphambano esiphambano Galatia 3 verse 1 awukhombisa ukuthi uyabala lebe kabhala ngabeka mama Magalatia libe seniye wamuba lo muntu seniye wamuba kukhona phela umjosisi fuza nje lo vesaba Oh, foolish Galatians, who has bewitched you? Who has bewitched you? Tena jina. Lama kama nati bewitched ati seni loyo na. Magalatia wana mamlaka kola bakule kilokota bonana nasema njani? Baloi uyamuta lokwa kuze. Oh! Magalatia seni loyo na. Who has bewitched you? Just get there and call no man is the go for the moya it's an answer. Only the Kulu said, I tell us what I'm going. Loyi, eka menega Jesu, ubuma le timbo, eka menega Jesu, mula sata miseti kwa usi, lo seti mbao to uswele ja. Loyi. Joma shito satsi, kule zawa yungulu le babeta nisi shito satsi, ungaba lkola lesizisiwe kodwa kube demonized. Ungaba demonized indlela unangayo ikhombisa ukuthi lo muntu osokwenda madimon lawa nangwende kusonele khona. Ubona ngapha lekhoba ngalephikhala la ngolwe leyisiyana lo madimon asowaphuma nawo ukuthi hleba mchaza umcathulo zona ephasweni Makabona Jesu. Matino. Nalathina abashosana ngishelela umuntu athi hamba phezisela mtshele sisi ana capacity. Ahamba anatha wetia mtshele sisi biza batata. Mtshele. Bese fanele ngithi inzi. Akusisosikhathi. Tshele ngithi Utibone ukanze heka melika Jesu ukanze umuntu lapha nomakholwa athi athanale nalesibeka akhona nakifela ngifela akakhala nona namtshela sisi ngiyawushaya ngikho uyakholwa kodwa odemonize lesikhathi usuma nje yokhuluma ukhohlwa ushalo likholiwe bongaze wendwa ngadimo bolo yini Bakabona Jesu. Uyabuda lapha. Bawula ukuthi, "Hey Magalatia, ngabe sani loyo bani?" Qhubeka bani. Abusini lena khonji emehlweni uthi Jesu naso wabethelwa. Labazabone wakhonjiswa Jesu ngendlela lebangasabo bengathi lo mpostoli bekadweba bengathi nakhuluma bekadweba lesithombe saKristu akethe kodwa ngihamba ngabalanga baqala bazobakhwesha manje enzabeni yaJesu obethe sebathi lethi njengomakhola namuhla sekathi ngokuthi bane abaprofeti nabazonje lapha bane abaprofeti babo laba balelelayo bazoba bapost nama status uva nanokuthi lebo la iposta yini lebo la iposti ashele lamanye yini lebo ngoba lebo la ilalela ngolo muntu la engolveni egameni kaJesu iletha ekukhwesha uKristu obethe lo muntu dikhanza sengathiwe letiyeni sokathi dimensions nema mysteries tibo letijulile What's when I did what you go to a restaurant and hey, you so have a dimensions. I never show this about the deep mysteries. So for nothing will teach me. Love will teach me, but class like a much more.
bathi bakususekile kanti akusikususeka madimoni abanika impahla yabo. Engathi nasakayifuna ngoba njengoba silo sathana Timothy akakamningi ngalo. Noma kulo kodwa batofakaza nabo abazali masihambele imbusisile nomsebenzi lo msebenzi wamadimoni. Ezulwini abathola ukuthi uqashiwe wona kulo msebenzi lo. Ngakho Jesu. Uthi Paula uthi ngathi ngise asozathi ngise. Lento sisolazi ifuna ukuthi udimisele abadlamini ukuthi lengufunako wathi Kristu naye ungadathe. Thina letinto bekumadatha. Kodwa nje mina ngifuna ukuthi Kristu kanjani futhi. Ngoba lokusuka uKristu lobethelo usuka kulesi thombe saKristu lobethelo egameni kaJesu kunemithelo thike lobandana lelo yakho uzibonakaliso sokuzibona wenza kamoya uloyiwe. Ngiyothi nomposo lapha seloyo balini ngoba uKristu kini ukhonjiswa abethelo. Shothi lesikhathi ukukhuluma bengathi ngiyamdweba Kristu ukuthi wabethelwa elobethela wakhe usekeleni devoted lokubethela wakhe losusekele uze uzwakhathi ukhosa ngetinto kodwa kude naKristu obethelwe wathi ukuthi lokubethela wakhe kwene yini bakabona Jesu. Akuwenele nje ukuthi hayi bazona ngiyakholwa ukuthi Jesu wafa wabethelwa kodwa ufuna ukuthi uphenze wena lapho wathi ukuthi usho ukuthi lokubethela wakhe la empilweni yakho. Uthi awusini lena khuthiswa emehleleni ukuthi Jesu Kristu wabethelwa. Ulebethelela lemine noma kumgodi lobune bekulahlekelwa kulesithombe saKristu abethelwa. Verse number 2. Funze labadas. Asenitshe lapha beseshela lapha besihle uphasi yabona uhle uphasi ngokuthi babedlamini awusiwe yini lona Kristu lafika kwabethela osomtshele kahle isho njalo kwenza lapha beseshela lapha lapho bese konakala usabazona egameni kaJesu sibathethela umkhakha manje. Sithombe saKristu bethele njani Pastor, njengoba nje nami ngithanza Timothy yethu. Wafika lo bafana noma base-Athene, leBhayibheli siba base-Athene bebathatha nje kuva ivoleshi. Yo, usobe baze bahlangana kule nkundla egameni kaJesu bafuna nje kuva ivoleshi leje. Lesikhathi bafika koPaula, bafika baPaula bathi ngiyambona lapha kunemangathi abhaliwe ngiyabona ukuthi ngiyakhona kukhona naleli libonile lelithi uNkulunkulu lokaThixo. Lo belikhona ngabathi ngiyo ngumemethela nabo basozela bafuna kuva ngoba ngathi into lenjani bamele basenze politics ngaphansi lokuye babemkhabela akasayi sombele losona sombele sekunevocation asayifiki hayi sisolo ngaqala khula ngizana sengivele vocation bafundisi bakho usisi ashalo kakhulu asiva abazange nje solo bakhala nje ukuthi khona abazange sinayithize nayizaba naye hawu mzalwane soshone ngoba ngivele bekuthinisela ukuthi ngakho into lenkingeni kunika Kristu naye kunika bethela vele bekungakalisela ukuthi ngokuthi umkhathi uzona ngasekho bathi awusowasho laphi sokhona umthetho esifuziso lesisho bane yathi bazona lapha dawa masikhathi nalokuthatha Timothy wakaza bangasayisonela bangasabonakala sibathi siyashaya sibabika toto so wabika toto yena hayi bazondaba ngikho bazondaba ukuphi wena nabakhona nabanye bazondaba le khona kunathi tiva dem poison la ngoba dem poison na abuyela lana uva ngathi sinesishaphas yena soba betiko mayibongos. Jesu Kristu wabethela. Asenitshele kahle. Moya waNkulunkulu nabe moya oyigcwele waNkulunkulu nabe bukela umthetho yini. Yebo. Noma nabe bukela ngekukholwa. Livangeli naliva nalishunyayelwa.
lapho kuJesu. Hallelujah. Labo zonke sebasukile manje evangelini. Sebagijimisa imanje umthetho. Sebahamba nelekhono ukuthi bona bengeke bayibeka kulo. Ngoba umthetho uthi ngilo wendawo ngendela kulo. Kaze ivangeli lithi uNkulunkulu wempilo. Khona la kwempilo kuze kuthi wena wemuke. Kodwa umthetho uthi ayiye wabeka la uNkulunkulu akuthanze. Ngaqa wazi silama. Umthetho uthi yenda uzomukeleke. Kanti ivangeli lithi kholwa uzomukeleke. Nasikhuluma nje ngevangeli aliqali ngiyathanza one of my mentors wathi mina uthi the gospel does not begin with a big door, but the gospel begins with a big done. Nasikhuluma nje ngevangeli gogo ngifuna ukubonisa ukuthi uNkulunkulu wendani kuze umuntu losone lokhashana kaNkulunkulu anyway emukele uNkulunkulu lolu yini uNkulunkulu wenile sisobulo sinasendile kuze kuthi lomkhathi losemkhathini wemflosoni wemlolahlekile abuyelane naNkulunkulu phela wena uNkulunkulu licala lapho livangela liqala ukuthi yekela ukuthi banenje baqala kanjalo baqala ngiyeke nathi yekela khona lokho Laban nje basizokuthi babaleka lesokweni abalathi abazazi abakholwa abalathi Kristu kandilawo bathi thimbo labathembile bona azazi komnyaka ukuthi bazona kokula kokuyisuso akushadini asiqali lapho siqala ngokukholwa ivangeli bese lekhono lokuyisuso sifanele ujolule bafana labathathu bonke khona bafaka kwahlukene kodwa wazothola ivangeli walikholwa wathi loKristu kodwa lelo vangeli ngilo litakuphoxela ukuthi sale ukushadile uzawungeke ngikuthemela moyo longcwele kungahlala kimi bese lo ngithemele leli hamba nje njalo labafana akusasho wena akusasho umfundisi yena wena uJohn ngoba setholwa vangeli semaphakathi soya kwathi Kristu akwendile kuze ukuthi nawe imvelo yakho lethanza umjolo ife ngoba bakade inina yini lemvelo yakho iyathanza umjolo kwayo lafi ithanzela kuthi navuka nje kuseni uyavusela wena njani uvuka njani kamele ukuthi amen ithanzela abelivele nalokho hambifawula timanje ngomubhemani bebafana ithanzela kwemukela timanje ithanzela so ufuna kufe leyo mvelo leyo lethanza abafana ngaqala ukuyela labafana asengile abafana sitomfundisi bakuba ngeke abafana ulendathola umshado asiqala ukuthola umshado siqala ngokuthi wathi ukuthi Kristu uNkulunkulu wendele ngale mvelo yakho lethanza umjolo funa umathi Kristu abathe uwani ukuthi usokuthini ukuthi Kristu wena kanjani ubese amen ungaqali ukuthimisela ukuthi njengoba ngizoqala ngathi ngicipisa uba siyazama ukucipisa kambe mama ukhanza ukuthi somjusa kakhulu manje naqala egameni kaJesu uyahlelela egameni kaJesu kahle kahle kulemvelo lela kuwe lelethatha yini wena namasowa kambe mama lewantu nje kuko ngale ndlela losojolela lizenze iBhayibheli beke mama abenza wemphepha uphepha mama kule mambo nje lapha azatshe ukuthi yesisule nala sidawo namphepiswa mama ule mama phephisa kahle kahle lemvelo mbabedlamini lelethatha imama ngiyo lena uNkulunkulu la isebenza ngekubese lakho sisiphambane ufuna ukuthi ke wathi lo ukuthi wena uNkulunkulu ungaqala nokwenda ungafisi ukumendela uNkulunkulu ungathi ukuthi ukwendelele ngoba uthatha ikhanza ukuthi sathimbo lingazingeke funa nomuntu ofuna ukuqala ibhizinisi
Ajabu uyofuna tinto ufuna tinto ngaze ufuna ukuthi uqala ukuthi secala kulaba labafuna le tinto ukuthi labane manje ukunika le license yabo ibusiness lokuthi bona bafuna yini sebayembile lengena ukuthi application yakho isheshe imukele no so ukuthi senembuti soda nembuti bathi lento lembuti akusathi wanebutho nyame egameni kaJesu uze umukele kunendlela lebekile. Yes Lord. Awusini Kristu lavetwa kini nakho jiswena alothe ngabe ngabe moya waNkulunkulu nawe mukela ngempela lokufuna umthetho yini noma nawe mukela ngokukholwa evangeli injalo-ke iflethe iqala yekulahlekelwa kwesono saKristu lobethelwe uba ngilokhuthele kwelatiko bese letintho nawukubuthisa uve wangathi ngiyinto befuna ukuthi ngabe kuyakwena ukuthi wena kanjani wemukele uNkulunkulu noma ube netiko lokuthola uNkulunkulu ngendlela sisivete ngavangeli yalo sebonakele kakhulu awusebenza ngathi ufuna unetiko ufuna ukuthi batende kunesigaba sawo nalo wena kunesigaba sawo ngoba siqala ngokusebenza sibusisi akunesigaba sawo ngoba siqala fanele lo elomnyama ukuthi lo nje besekwenile lo ukuthi tuyamele lo sekwenile kwa umfolo manje umfuso Kristu amukela kanjalo ngimukele Kristu ngine moya waNkulunkulu ukholwa ngiva hayi ngibona ufuna umthetho mayibongosi nalapho Jesu. Yes Lord. So when I hear lo ukuthi nakusena sibe nanga sithi fleshly Christianity yini fleshly Christianity Christianity ingolo lesenyameni kule ngolo lephakamisa titho umfulane mbili hamba bala ngeke mina semhambe emabanga nenkosi semhambe emabanga nenkosi semhambe emabanga leni ngosayeka kanjalo nasethembele kuswa yasinafike ethembele yathi awumele inkosi ngiyazila nabe njalo kwefiki angifana nje naloya lokukholwa nokulahlekelwa kwesono saKristu bethelwe kufika esigabeni nakhona udiqhathanisa nabanye sikali sakho kuba ngabanye abantu ukuthi benani wena yini noma yini uve babathi ukuthi wena lokho bona beka lokho songono wena ugcine nalena magama sotishaye natanga utivulela lezo ukuthi ngaphakathi manje sobe ngalokuthi yena lokho kanza wabekwa ngokuthi wena izuke ngaphakathi ukholwa lefamily bayenze mamona bathasasa nabantu kanti iBhayibheli lithi labo labathasasa nabantu abahlakaniphi usibona ngathi sokuthi kude ihlakaniphi awuthikanga nabantu nayo ngelinkinga yokuqala yena ukuthi sigcina silegalistic it leads to self-approval or commendation reliance on personal merits and confidence on self ugcina umuntu lodikabatisako ngaloko sokusukile Kristu bethe nakabo Jesu lokunye lokulahleka nasifuna saKristu bethe ngiyo lophithe futhi kusimukusekise noma kusene singakhona unambitha tonke letinto kungasiphetona ngenxa yoKristu akulesiphambanyo sakuba lokuyimfica siphambano lesayendela kona uthi wangendelana kuNkulunkulu nesiphambanyo weqala Isaiah 53 verse number 5 Jesu wajeziswa uze mina ngithethelelwe nibe nekuthula ngalelo magama sothi siphambano lenzaba yaJesu afa babengamini ufuna ukuthi uyibone njebe mushikiselwana bekuthi ukhona Kristu manje wakuye lebefanele manje wakini uze mina ngizuze lokhu Kristu bekangiko nemalungelo abekathana Sabine ngithethelele ngibe nokuthula 53 verse number 5 Kuthophaso ngenxa yokuphambukwa kwethu yafishwa ngenxa yokubona kwethu sijeziswe saba sethiwa kusethina kube nekuthula asesho sonke wajeziswa wajeziswa uze mina
ngithethelele ngibe nokuthula. Nalama abashothi ngeke uze uthethelelwe futhi ube nokuthula ngokwena lokufuna umthetho noma ngokwena etendo thide kodwa ufuna ukuthi wale usiKristu wena esimangalo uze uthethelelwe ube nokuthula. Wesibili, Jesu walinyatwa kuze mina ngiphiliswe. Ngemanxeba emivimba yakhe siyaphiliswa. Walinyatwa kuze mina ngiphiliswe. Kristu uqobo lwakhe wethwala tolute emtimbeni wakhe my boys. Kristu esiphambanweni emtimbeni wakhe wethwala konke bona wethu kuze thina singabe sisabuswa sono. Lamandla engabuswa sono ala esiphambanweni. Na ubheke kahle Kristu elesona sakhe sakulahlekele saKristu lethelwe sono sibabade amandla njengobolo yakho. Basakhona lesibili sehlo 5 verse number 21. Liphuzwe lesafreni lithi Jesu wendiwa sono ngenxa yabona bami kuze mina ngendiwa ngibe kulunga kwaNkulunkulu makabonga Jesu. Kristu abengenasono. Kristu wahlekahlena bengeke sono noma uNkulunkulu wamenda abesono. hayi ukuthi abe naso kodwa wendiwa wakasono. Abesono. Yebo. Ngenxa yethu kuze kuthi ngaye semukeleke uNkulunkulu kuthi silungile. Kwasine Jesu wanabitha kufa lelo kuhamba kuze mina ngibe nekuphila lokwakhe. Number 5, Jesu wandiwa simqalekiso kuze mina ngiyambukele isibusiso. Galatia 3 verse number 13. Kristu wasihlela esiqalekisweni lesiqalekiso lesikaze silethwe umthetho ngekuthi abesiqalekiso endzaweni yethu ngoba kubhaliwe ukuthi kuqalisiwe wonke umuntu loleka emthini. Libhayibheli lithi wandiwa siqalekiso kuze thina semukele yini sibusiso. Khanze likhona babe ngikhabela leli ngathi ukuthi Jesu wandiwa siqalekiso selifiyele kodwa kuseyile. Senze liyaqala ngasimo sakho usihlanganisa nesiqalekiso ukuthi ngaqalekiswa ngani. Uqalekiswa ngani wena? Njengani lo uqalekiswa? Kuzenziwe uze kuthi kulungele iqalekiso lakho nawe ungathenga nje ibisi, uthenga nemakhanza, uthenga nemaswidi, uthenga neCoca-Cola, ngabe sesengiyekade lapho sengiyahlanga. Bade mafu lendlela babe mkhabela bamulabela ngayo lamakhabuzo ukuthi bakhuleke iqalekiso liyamangalisa. Abe Kristu kukhona la kulesimamanweni. Banathe mantiya labigcele neqanza labigcele nejoko labigcele futhi nake nelibisi. Uthona sekanathile athi beslowe letiya egameni kaJesu bese kuthiwa sakuthatha manje lolibisi uyogeza kuze wena ugeze umkhulu kangaka Jesu wakufela esiphambanweni soyogezwa bisi gezwa iCoca-Cola. Nasi sicela kunatha sile Coca-Cola sicela usele lolibisi uthi wathi wathi wena uzigezwa bese mayibonanos sithi sinasibona sehliso kuzawuka na ulebisi kuna Coca-Cola nasi sehliso esitawusibezu ngoba liyashisa. Hayi masithi lapho masithi sigezwa bese mayibonanos. Hey
waba liphupha kuze kuthi thina senenjani sicela ngivuzele kabe bese nami ngoba niyathi nabazalwana ukuthi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu Jesu uthi noma abecebile kodwa ngenxa yenu waba luphupha kuze kuthi ngebukhula bakhe anende licebo asasithindela Jesu number 7 wanethwala lihlazo lami kuze mina ngikhathimuliswe naye funzela matasi empeleni yabethwala msakatha bethu yatethatha netihluku tethu nokuthile sathatha nokuthi isho yonkulunkulu yamulwa yahlusha. Now what the king of Christ that the little and she is so much was a magama. Now nothing, Sissy. Boy, I love her as a boy, what I mean. Boy, what Jesus? Tell us saying what happened in the school. Yes, but say we have what's us at the church. How much I pass? No, I saw a seat from my school. Personally, my child. Go for my child. Ase kumui sesibana nangathi lokuna wala senatholela kodwa yena so unalesi uyabona ukuthi ngalokusemsefweni kufanele ngabakasiza kodwa sothi khenzele lesinye nasiku sesimane siza ngoba sokuthwala kuye ukuthathele otherwise lesigubhu wethu ngokwathathelwa kuze kusena kakhulu nakabona Jesu number 8 Jesu wenda waliwa wami baba wake kuze mine ngemukele uNkulunkulu ngekumukele kwakhe waliwa kuze kuthi mina lo njani manje ngimukele number 9 umuntu lomzala wafa kuye kuze umuntu lomusha aphile kimi kuba Roma 6 verse number 11 neverse 7 just as Satan kanjalo nani kufanele nithathe ngekukholwa uyathatha ukuthi lenza ngekukholwa yimzaba yokuthi thatha ngekuthi nasi nje uyakholwa nokuthi yakholwa sisiwa uzokuthi ngathi thatha ngekuthi sebelesha nifile bakhona lapho nasi nje uyakholwa sisho ukuthi uyakhona wena ukuthi thatha ngekuthi uyathatha ngokukholwa utibeke kulokuNkulunkulu lakubeke nakathi uNkulunkulu dead awusho ukuthi alive kabene kaJesu nakathi uNkulunkulu dead awusho ukuthi ngifile umuntu wena mafile lokufa ngekwako babemkhangela uyabehlukanisa nalabaphinana lokufa nje bese sengiyala ukuthi mina sengatholakala nalesikhimi sami sayitolo laba bengathi usikhimi sami ngambana lokufa kuyawehlukanisa nabaphilayo iBhayibheli lithi nami kufanele nithathe ukuthi nifile nehlukana nesono sesithe manje ngoba benjani